Ole, thlitu te chibele veku tun tum chuin hei kan Burma pa ina a Burma pui te azil na te pawning chu chung chu a thusoi te chu kan ngai thla dawn anga pu sai lova thusoi dem tu te ho zong zong po han ngai thla vek theula a thang Mizoram husita Mizoram le puvanlal sai la waron dem bak bak ho kha zakro Burma ho hi mo diktak chon kan za pui o masin Mizoram ai miril ru chale midika kan in ngai bak baka mani unaw po rem thailo kan ni hi mo Mizoram tu chu an in lungrual te kalom midang in lungrual tur hian in pha tiam na ngil nei na an nei chu mi ngil nei na kai hoi tu kan ya ka hoi tu ni na tang kan bang tia khang tiang nin nei wanga Mizoram hi in lungrual thei an ni an nei ang society po Burma hian kan nei ni alo mo chu wangin Mizoram ai kan ru a tha kan han ti vele chong hi chu mani in chuang po ti fel thei lo kan ni hi karam kan tia chu wangin pu sai lo ti soi te Mizoram ni pui te na an soi ra kan chung chang po thu dik na kan ni atning akmerin an soi lo wa chu chu ni mai kei po hian iu tur soi tur ka khet kan za pui om ni tuk zakro Mizoram ni pui kha hon dem vak vak su han soi do ni ra Mizoram ni ron ra kan ma sa ni Burma ron ra kan ma sa ni Burma chu enge no Mizoram chu ko vel democracy ram lian India sipai hi an hlau velo an dau pok mai ni an tur na sareng Mizoram tok na hi man lai an then thu hi kan hret tu yangai an ron ra kana vai sipai Mizoram mo an pasal te mit mo an pui te an pong sola an pui fanau te an soi sa an pui fanau te mit mo an pasal te an thata sang ka zakwa som buk par kum khan phai la ma an ron ra kana he le chi ste ta te mo chu ta chon chi ste chu la piang lo a mai ro chu falam ti dim hal kha ram ang khien atang dung khien lo om dei to chu ta chuanin ti di ma an ra kana falama te an ra kana khang tiang report te tu te kha tu nge Burma sarkar ne na ting that tu ma report te tu kha tu nge mo chin zo na thak te kan ni kha Burma ho zak ngoi le tur kan ni kha hun lai kha nin Mizoram ra kan ho kha ko ram sipai mo tu na kan dau mek so sipai he an ma na kol pu ya te tamu na ma te savam be man ko mun kho man da Burma tui kan piang thar ai le in po kan piang thar ma se kan Mizoram una ole khati chin khani ri pot se a fulin kan ron da ri lo nga amaro chu khami chin ringot ta po hain in riat bel tur ma ni in mu na tur khop chu omani mo kan Burma u nau te kan lo ngai thla thau in ka ringa kan lo ngai thla uluk hle tura ka ngai ka bei sei o khami tang khan in en ve deuh te ngu kha thu ha kan hria ni chuan hundanga atang pon alom mo tang tianga kan mizo kaima kai ni ho Mizorama lama omte ina karon mi khol chewa kan lo mi khol chewa in har sat na te hri thiamin in boina te ma ro chu kha tianga ni lo zonga in ngai koya in mu diklo kha chu a tha ber lowe kan pu sai lo point ti khan du sakin thu tha thu dik a han soi a thanem nga in amai ro chu ti khan in han dem le ram thai ania amak thina ni in kor thar in ho sak in hlo tling kha kan ron thik ti vel mai mai kha tiang lam kha ni lo o isatlang te ngu in ril ru akoi ka ti mai in zam lo lu tu khonge in thasun na common sense atang pon angai a em ma se Burma mi heta ron ral tan zong ka soina ni lawa ani lawa mi lo thiam mula kha chu ma ro chu heng mi thren khat te wang hianin
kan mol pho thina ni ril ru si sel lo pu ho kha lo ngai to ru tu hi in bar ma pui te heti lama ron ral tan te hi an sak ngata ka chiang chu an sa in za puyom ka ti mai menar in nei box si lo menar ka ti kha enga te a chan che jok si hi tianga in la tong du fo thin ni heta Mizorama mi harsa kanum ve tholo in lo mana la le thil man shim shima in ngam sang thei sia kha ke ni hetilama mi harsa te tan kan nun phung kha ron ti boi phatla ta lo mo khola ya la han chuakila vayang in tam to sia mo kan Mizoram hi nangni chau kan soinai lo namdang hian in min chim ral me kan hi ole ma se kha chu eng po chu ni se ka soi thui to lo nga khati zong ha ka soi thei chin chu ni mai se o kan bar ma u nau te kha khongain thatlang thate te in ril ru si sel mo ipu tlang sam samila kain lungrual thayang chuanin nundan omang kha hleila Mizoram ani hi kalome